Zdravo drugari, danas ćemo nastaviti sa objašnjenjem o učenju preko interneta i počet ćemo da radimo vezano za Microsoft Team, pa se vjerojatno pitate šta je to MS Team. To je jedan servis preko koga se može povezati mnogo veliki broj ljudi koji su zainteresovani za određenu temu, tako. Pa sada ćemo namerno da ubacimo jednu novu sliku koja će nam objasniti o čemu se radi u ovom Microsoft Teamu. Pa to bi bilo, na primjer, deo gde se povezuju kalendari, četovanje, gde možete deliti dokumente, da lajkujete, da delite grafikone i da pre svega učite. Pa interesantno bi bilo da napomenemo i da se u pretraživaču Google može pronaći, da pronađemo iz ovog dela. I taj deo možemo čak i da preuzemo, da radimo offline, a možemo raditi na internetom. Pa evo, na primjer, počnemo odmah na ove proizvode. Podrazumeva se da obično Google ima svoju platformu Google učionicu, a Microsoft Office i Microsoft čitav sistem ima platformu na kojoj radi, a to je Microsoft Teams. Imamo mogućnost da izberemo za biznis i imamo mogućnost da izaberemo to za obrazovanje. Pa ajdemo da vidimo kako to izgleda za naše obrazovanje. Kliknut ćemo ovde na For Education, odnosno za obrazovanje, i onda za neke druge zemlje, ali ne i za srpski jezik. Pošto to nije moguće, mi ćemo naravno pristupiti na našem otvorenom nalogu. Ako ga nemate, ako nemate uopšte vaš nalog tipa kao što je Hotmail, Outlook i Live, morate da napravite taj nalog i onda da otvorite ovaj timski rad preko Microsofta. Evo, ja ću to već otvoriti ovde na ovaj način. Naravno, pojavljuje se ikonica i ono što sam ja već napravio. Sad ćete vidjeti u gornjem delu da postoji jedan deo za pretraživanje. Naravno, sve ovo je zasnovano na tome da prati čitavu sadržinu samog naloga. Evo, to je odavde. Možete i sami da vidite. Tako je. Ja sam tu dostupan, dobro. I onda ovde imamo neke mnogo interesantne stvari. Naprimjer, imamo deo obaveštenja za aktivnosti. Ovde ćete časkati kada možete komunicirati sa vašim učenicima. Ovde je, naprimjer, istraživanje kroz ankete. Dosta interesantno za sve vas. To je za formiranje škole, znači kao naloga. Naprimjer, ja sam formirao za našu školu, osnovnu školu Vladimir Vukilić u Tularu. I to bi izgledalo ovako. Znači, imate opšti nivo, osnovna škola, na nivou organizacije timu, virtualna učionica, možete da upravljate time, da nešto korigujete, da napravite izgled kao za računare ili za mobilne telefone, da dodate neke članove, to je ovde Go Members, i ovde kasnije moguće ovo čak slika da bude promjena kao neki logo. Imate taj deo opšti, to je ovo, kaže, dobrodošli u taj tim. Kaže, evo neke stvari za početak, dodaju još osobe, tu dodajte, na primjer, kolegice i kolege koji predaju u školi, kreirate još neki kanale, kanali podrazumevaju da stavljate predmete ili kurseve i otvori najčešća pitanja koja vi postavljate. I tu se prikazuju, znači, to što ste vi do sad menjali. Da. Idemo dalje. Ovdje deo imate i datoteke, u ovaj deo gde je za osnovnu školu, pa tu ih vratimo i imate deo za Wiki, odnosno Wikipediju i tako dalje, određeni servisi, tu možete da ih premenete, da uklonite sadržaje, možete dodati neke nove kartice. Kartice bi bile, na primjer, interesantne da se dodaju iz onoga što je ponuđeno iz servisa MS Office 365, pa imate mogućnost da dodate nešto u tabelama, Excel, nekako podsjetnik, PDF formatu, prezentacijama, nešto je web lokacija na nekom delu sajta, Word da se radi, i imate YouTube. Evo, na primjer, kad dodamo taj YouTube kanal, mi možete uneti i nešto što je u pretrazi, na primjer, interesantno za sve vas u obrazovanju, to je internet, najbolja brzina. Interesantni delovi imamo opšti deo, to je ovaj deo, malo pre što je bilo. Možemo da vratimo da se to ništa ne može vidjeti, možemo da pogledamo neke od tih kurseva, odnosno predmeta kao što sam ja dodao informatika, evo fizika 6., 7. ili 8. razred, i to su neke objave, ovdje se može vidjeti, to su objave, dosta interesantan deo objave. Tu možete stavljati nešto što deca trebaju da bace neki fokus na tome i da bude za njih interesantno. Deo koji će biti za profesore, odnosno nastavnike, interesantan je ovaj deo gde su datoteke. Tu ne može, kaže, trenutno da se preuzme vaše datoteke, radi na tome da se vrati ka tom servisu, da se to ubaci. I dalje imate onaj wiki, oblasti, imate nešto što možete sami da dodate iz onih nekoliko paleta, na primjer, sad stavit ćemo nešto u Wordu, da li je moguće nešto si kuca, kucat ćemo, na primjer, test će biti u
13. Zamislite. Dobro, to je kada preuzimamo nešto i stavljamo u vidu Worda. Možete dodati nešto i u vidu Excela, pa stavljate neku karticu, ne znam, ako ste već ubacili, onda može da je pretraži u vašim dokumentima da direktno pošalje polaznicima vašeg kursa. Dobro. I imate interesantne delove, na primjer, evo, možete dodate neki novi kurs, možete da upravljate, evo, dodaj kanal, ja ga zovem kurs, i ubacite tu neki novi, na primjer, neka bude, evo, na primjer, matematika, i ubacite tu šta bi to trebalo da znači, ili neki drugi predmet, evo, na primjer, istorija, ili, da bi bilo različnosno, evo, geografija, i ubacite nešto u tom opisu, stavite da je standardno, pristupčno je svima u timu i automatski se prikaže ovaj kanal na svačoj listi kanala, dodate ovo, potvrđujete i onda se to prebacuje. Ajde, dodat ćemo ovaj deo, dodavanje kanala, vidimo da se pojavljuje sada latinična geografija. Ako vam to smeta, naravno u tom slučaju vi možete i da izbrišete taj kanal, da ga uredite, da promenite nešto što se tu nalazi, da upravite tim kanalom, evo, na primjer, šta će tu biti, nešto upravljanje određenog kanala, nešto možda bude isključeno, da uključemo, i ako dalje, neka dozvola za to. I možemo, ajde, da, baš ono što je najinteresantnije za sve vas, da imamo neko obaveštenje o tom kanalu, za koga, kad, šta i tako dalje, uključi sve odgovore, da bude isključeno, ništa to nećemo da radimo. I odmah ćemo da izbrišemo, na primjer, nešto što meni nije potrebno, ja ću to brisati. I datoteke, paleta, tu imamo mogućnost da prebacimo nešto što se nalazi na našem disku, odnosno u OneDrive-u, skladištu u oblaku. Ako to kliknemo, preusmerit će nas na naš profil i tamo ako imamo taj sadržaj, imamo dosta mesta, možemo tamo preuzimati i slati učenicima da rade. Imate ovde neke dodatne aplikacije koje možete aktivirati,